Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kandi kubashimira mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe, turabashimiye by'umwihariko abantu bari kunyura mu gikari bakatubwira bati turabakurikira cyane gatanu kuri gatanu. Abantu bari mu Bwongereza ndabasuhuza, abantu bari mu Bufaransa ndabasuhuza, abantu bari ahantu bita muri Amerika muri United States of America, straight out Texas, Kentucky, Portugal ahantu bita Benfica. By the way, Benfica ntabwo ari karitsiye ya hano muri Mozambique, ni karitsiye by'umwihariko yo muri Portugal. Abantu bari muri Portugal rero muri karitsiye bita Benfica turabasuhuza cyane, ubutumwa bwanyu twarabubonye. Abantu bari muri Jamaica muri mu bigwa bya Caraïbe, turabasuhuza cyane, namwe ubutumwa bwanyu turabubona kandi mwarakoze cyane gukora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya Viva Vida Ihuriro. Hanyuma rero tunashishikariza abantu batarayikora, tubibutsa tuti nimuyikore, tujye duhora tubana namwe mu biganiro tunyuza kuri iyi chaîne yacu ya Viva Vida Ihuriro, kugira ngo tujye dubana umunsi ku munsi. Nk'ubu ngubu usibye ko nta ntege tugira ngo turazicika, ubundi guhora tubabwira ati mukore subscribe, mukore subscribe, mukore subscribe, niho ibintu bibera, tubatungira urutoki dore nihariye ibintu biri kubera. Erega iyi chaîne si iyacu, ni iyanyu mwese, mwese uragira ngo mbabeshye. Yes, uyu munsi rero turagarutse nanone ku bintu bijyanye n'imyigaragambyo biri kubera inaha ngaha mu gihugu cya Mozambique, aho dushinze ibirindiro, aho tubarizwa, aho twari dusanzwe dushakira umugati, usibye ko mbona benda kuturutsa. Ibintu bikomeje kuba kasamutwe, ugusahura kumaze gufata indi ntera, basahuye amaduka y'Abashinwa, basahuye supermarket y'Abahinde, basahuye Abanyarwanda, basahuye Abarundi, basahuye Abanigeria bacuruza pièce de rechange, basahuye Aba Bangladesh, basahuye mbese ahantu hose babashije gusahura bahageze. Hari Umushinwa umwe ukorera mu bice bya Benfica, bamusahuye inshuro zishyika kuri enye, bamusahuye inshuro zishyika kuri enye, bafungura, polisi ikaza ikabatesha bakamera nk'abahunze, hamara umwanya bakongera bakagaruka, bakongera bagafungura, bakongera bagasahura, polisi ikagaruka inshuro enye. Baramusahuye, induru ziravuga, polisi barembeje bahita bajya ku ruhande, bihina ku ruhande, naho barahafungura ahantu hari stoke y'amapine, abahazi barahazi, mu bice bya Benfica hafi y'ikiraro cyambukiranya umuhanda, naho baba bihinnyemo, biba ibintu byose bifite aho bihuriye n'imodoka, usibye ko moteri zo ziremereye ahari ntibazibashije, ariko amapine barayibye, ndaho ndeba n'amaso yanjye. Usibye ko byari bibujijwe gufata amashusho, ariko nari mpari mbasha gufatisha amashusho y'amaso. Bahasahuye mu buryo ubona buteye ubwoba, baba batangiye kugerageza gufungura ku rundi rugi ruriho akandi gasuperimarishe, ariko polisi barahaje, baba barabatesheranyije. Ubu rero sinzi mu zindi karitsiye turimo turagenda tubona amavideo agiye atandukanye, sinzi ukuntu mu zindi karitsiye ibintu bihagaze, by'umwihariko Abanyarwanda ukuntu bameze, cyane ko abenshi bari batunzwe n'imirimo bari basanzwe bakora ihoraho ya buri munsi. Mbabaze ukuntu bimeze, uko ubuzima bumeze, ese bari amahoro, ese muri karitsiye yabo bimeze bite, ibintu nk'ibyo ngibyo. By'umwihariko reka mpere mu bice bya Zimpeto, ku bahazi barahazi. Zimpeto numvise ko hari mu hantu naho hibasiwe cyane n'imyigaragambyo. Reka ndebe ko mbona umuntu umwe mu bantu basanzwe bahakorera bakaba banahatuye, ndebe ko namubaza ku bijyanye n'amakuru nyirizina ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze muri iyi situation y'aka kanya. Reka ndebe ko itumanaho rinyorohera. Yes, amakuru ki? Aramutse amahoro. Nguhamagaye ndi mu kiganiro.
nagira ngo ngire tuntu duke na tuke nkwibariza muri quartier yawe aho muherereye. Mwebwe murabasha kubyuka mukagera ku muhanda? Ongeze Matende uretse ko nyine ari kwagufungisha tukajya kureba ko ari cyarokotse. Umushinwa we bamucyuje umunyu. Umushinwa uri ukorera Matendene? Abana bamusahuye ari kurira mu myotsi. Imana imworohereze cyane. Hanyuma se hari abanyarwanda bagizweho ingaruka n'ibyo bintu muri ibyo bice uherereyemo? Allo, uraza kutwihanganira cyane. Itumanaho riri kugenda rituvangavanga. Narimo nkubaza nti hari abanyarwanda bagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa biri gukorerwa muri iyo quartier? Abanyagihugu urebye ntibari kurobanura. Ni umunyagihugu n'umushinwa basahuye. Uwo munyagihugu n'uwacuruzaga inyama. Umunyarwanda ni Semusi nkuru ya mugabo ni n'inshuti yaho bita Filimoni. Filimoni bamusahuye? Na kagataho kiyo yikundiraga kwimwana ko bagasahuye bakamusigiyemo. Ya Allah, Imana imworohereze kabisa. Urumva nta cyoroshye wa mugabo. Ntabwo byoroshye cyane. Umuriro bari gutwika. Ubu ni umuriro gusa. Ni umuriro. No gukomera cyane. Mukomere cyane reka. None se zimpeto bimeze bite? Zimpeto umutekano uracyari wose ariko nyine urumva. No ku mavi. Arabizwa naho bajya basoreza. Kabisa hameze nk'aho ari ahantu baba bizigamiye. Nabizigamira bizi naho bajya basoreza. Nyagasana reka baturinde tu. Imana ibijyemo kandi mukomere cyane. Dukomere muri rusange. Reka ngushimire cyane urakoze ku mwanya wawe. Reka nkurekure. Turakomera cyane nawe. Asante sana. Ubwo nuko bimeze mu bice bya Zimpeto. Numvise ko batarahagera ngo bahibasire cyane, ariko mu bice bya Matende ni urumva ko byabaye ibindi. Reka mpamagara undi muntu usanzwe akorera mu bice bya Laurani, numve ko. Allo. Bite boss. Komera cyane. Waramutse neza n'amahoro. Nguhamagaye ndi mu kiganiro. Nagira ngo nkubaze muri quartier musanzwe mukoreramo bya buri munsi ukuntu ibintu bimeze. Ibi bintu byo gusahura byaba byabagezeho cyangwa byageze ku bandi, bimeze bite muri rusange ahantu muherereye aho mukorera? Aho duherereye urebye ibintu ukuntu bimeze biterwa n'amakaritsiye n'aho abantu baba batera aho baba bakorera. Hakurya aho nta kibazo gihari. Uretse aho naha gusa nyine gutaha biba bigoye. Usanga nta kibazo kiba gihari. Mutaha mu buhe buryo iyo bimeze bityo? Nyine bisaba ko ugenda ufite amafaranga ugenda wishyura baba bakoze imihanda nta kundi babigira. Nabwo usanze batasize cyane. Basize cyane rye bagusubizeyo bayabonye yawe. Biba byakomeye kabisa. Wabashije kukageramo? Ubu harimo n'urumva kumva ndi mu rusakura. Ni gute urabona abantu muvoma y'abantu bimeze bite? Nta munabi bafite? Abantu barahara kuko urabizi ko ahantu hose ntabwo tukibona imari. Gishize nagongera kukibona. Birumvikana. Iminsi ngaho itambutse. Iyo kimaze kuravuga ati Imana ishimwe n'ubundi se ko barimo babitwarira ubuntu turi kubaramo tukumva turishimye. Cyakoze. Nuko bishinze ngo turi gutuza nabihari. Birumvikana cyane. No kuvuga ngo mu bice muherereyemo ni amahoro. Nta mahoro nta kibazo. Reka ngushimire cyane, reka nkureke ukomeze ukora akazi. Urakoze cyane ku mwanya wawe. Sawa murakoze. Asante sana. Yes, mu bice bya Laurani ndumva amakuru ari amahoro. Reka tugere mu mujyi rwagati. Reka mpamagare uwo bita Samusuri. Mubaze ukuntu ibintu bimeze. Mubaze mu gace aherereyemo uko biri. Samusuri aherereye mu mujyi rwagati kabisa. Mu mujyi rwagati aho bita Malanga. Komera cyane bwana Samusuri. Guhamagaye ndi mu kiganiro. Uraza kunyihanganira. Nagira ngo
ngiro ibyo nkwibariza bijyanye n'ibi bintu by'imyigaragambyo aho muherereye, ese bimeze bite, situwasiyo ihagaze ite, abaturage bameze bate, ese mwabashije kugera mu kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo? turi mu kazi turi gukora, muri ntabwo batarahageraho. ntago baragera aho musanzwe mukorera? nta kibazo kiravuka muri kare. Ibijyanye no gusahurwa ntago byageze aho ngaho musanzwe mukorera? Ntabwo birahagera ko hakiri igihe. Kugeza amagingo aya ngaya ibintu ni amahoro mbese muri iyo karitsiye? Nta bibazo bihari. Urakoze cyane, reka nkureke yenda ukomeze akazi. Sante, urakoze cyane. Urumva ko muri karitsiye ya Malanga mu mujyi rwagati ibintu ni amahoro kabisa. Ibintu ni amahoro, bigaragara ko abantu bari kugirwaho ingaruka nyinshi ari abantu bari mu nkengero z'umujyi, aribo bantu bari kwibasirwa cyane. Reka ngire undi muntu mpamagara ubaze uko bimeze, ukorera mu bice bya Kongorote, numve uko bimeze. Halo, komera cyane bwana we, nguhamagaye ndi mu kiganiro. Ntayo mwabashije kugera ku muryango se cyangwa mu kazi? Turi kujya ariko inzira zirimo zitane nyinshi. Ubwo se ibijyanye no kugera ku kazi muvuye mu rugo muri kubigenza bite? Muri kugenda n'amaguru birumvikana? Kugenda n'amaguru mu mihanda harimo imitego, umuntu ari muri risike yuko yahura n'ibibazo rwose. Ni ukwirinda ariko ntabwo mwagizweho ingaruka n'ubusahuzi bwaraye bukozwe? Ntabwo tugizeho ingaruka, ariko isaha n'isaha natwe twiteze ko biri butugereho. Namwe muri risike birumvikana. Birakomeye, reka Imana yonyine aba ariyo yigaragaza. Reka ngushimire ku mwanya wawe, reka nkureke ukomeze ugende. Murakoze bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Ibintu bikomeje kugorana cyane kabisa, kabigasekwa nk'akeza. Ibintu biteye ubwoba pepe. Ibintu birakomeye ku kigero cyo hejuru pe. Reka ngire undi muntu mbaza mu bice bya Magwanine ubaze uko bimeze. Halo, mwaramutse. Mwaramutse. Munyihanganire ndabarogoye, yenda ndumva mwarimu usa n'abari mu turimo tw'amaboko. Bahamagaye ndi mu kiganiro, ndagira ngo mbabaze muri karitsiye muherereyemo uko bimeze kuri ibi bibazo turimo. Natwe nyine bapfumuye. Babasahuye? Badusahuye. Mwihangane, mukomere cyane kabisa, mukomere. Nta kindi kintu twe twabamarira pe. Imana niyo yonyine igena. Hanyuma se byagenze bite, utunyuriyemo mu magambo make? Ntabwo bwize gusaba gufungura inzugi byabananiye, barapfumura. Basahuye byose. Yego. Komera cyane, komera kabisa. Hari ukuntu umuntu akubwira inkuru ukumva ubuze ikindi kintu urenzaho kabisa. Ntisembura ikintu ndenzaho, ngarukiye aho ngaho rwose. Kampamagare abari mu bice bya Matoragari, muri ziriya karitsiye za Machampiyene, bumve uko bimeze. Komera cyane, nguhamagaye ndi mu kiganiro. Ndahuze umva. Sawa turasubira. Sawa. Buretse gato. Arancitse, ariko nagira ngo mubaze se bari kwimuka bimuwe kubw'iyi situation turimo, ariko ibyo byose buriya ni kubw'iyo mpamvu, nta yindi mpamvu yatuma umuntu yimuka we yarasanzwe akorera. Ibintu biragoranye
ibintu biragoye pe 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 pe. Ibintu bikomeje kwanga, bikomeje kugora cyane abanyamahanga. Ni ibintu biteye inkeke n'ubwoba. Hagati aho ngaho nabonye uwo mugabo ushyigikiye abo bari kwigaragambya yavuze ko rwose bakwiye guhagarika gukomeza gukora ibyo bikorwa, ariko ikigaragara cyo nawe ntago akibafiteho control yari asanzwe abafiteho. Urumva basaze barenze urugero, basaze barenze urugero kabisa. Bigaragara ko nta control akibafiteho rwose, nta control akibafitemo. Reka nongere mpamagara undi muntu uri mu bice bya Kongorote nanone numva uko bimeze. Halo, komera cyane bwana we, ni amahoro. Nguhamagaye ndi mu kiganiro. Yego. Nagira ngo nkubaze mu bice bya Kongorote aho musanzwe mukorera, ese bimeze bite? Ntabwo mwagizweho ingaruka n'ubusahuzi bwabaye? Ese kugera mu kazi byakunze? Ese kuva mu rugo byo byakunze? Mbere na mbere bimeze bite muri ibyo bice mukoreramo? Kuva mu rugo byakunze mwerekeza mu kazi? Kuva mu rugo biragoye, ni ukugenda n'ibirenge, nta taxi wabona cyangwa ikindi cyose cyagufasha mu rugendo. Ibintu ntabwo byoroshye. Ibintu ntabwo byoroshye. Hanyuma si ibijyanye no gusahurwa ntabwo mwibasiwe? Gusahurwa urumva ntabwo byabura. Yabwiwe nubwo ubusahuzi bwabaye ahantu bahiye, barasitiriza nta kintu gisigaye kabisa. Mwebwe by'umwihariko ntabwo byabagezeho? By'umwihariko ntabwo biratugeraho gusa, ariko urumva natwe turimo turashaka uburyo duhungisha ibikoresho byacu kugira ngo ni igitekerezo cyiza. natwe tugera hejuru ingaruka nyine zo kugira ngo ubusahuzi bukomeye nk'ubwo ndi kubona aha ngaha. Ni ukwihangana kandi mukomere cyane. Muri ibi bice natwe dukoreramo ni nk'uko kose rwose, ku buryo twanatinye no kugera ku tuzi dukora kubera ukuntu ubona situwasiyo imeze. Biragoye cyane. Reka ngushimire cyane, nkureke rero. Urakoze ku mwanya wawe kandi Noheli nziza. Asante sana. Mu bice bya Kongorote ibintu naho birakomeye. Mu bice bya Kongorote ibintu biragoye, bikomeje kugorana. Reka mpamagara undi uri mu bice bya Mozari muri Matora numve ukuntu bimeze. Komera cyane bwana we. Komera. Tuzi ko umwana w'umwana. Ramba cyane. Yewe rero nkaba Muhozi ko duvuga wa Musese. Nibyo koko, si koko kuri Muhozi? Ndi Muhozi. Nta mikino irimo. Nguhamagaye ndi mu kiganiro by the way. Ni amahoro naya yose dusangiye. Noheli nziza turi kurira mu rugo. Wakoze cyane. Nguhamagaye ngira ngo nkubaze, ese mu bice by'Amatora aho musanzwe mutuye situwasiyo imeze ite? Ibintu bihagaze bite aho mukorera? Se ni amahoro? Ntabwo mwagizweho ingaruka n'ibibazo biri kwibasira abandi? Muri rusange bimeze bite, ko hano mu zindi karitsiye ibintu bimeze nabi? Ukuntu ibintu bimeze, fayida wengewe nabaye kuko ntabwo nizeye umutekano wanjye. Ubu ndi mu bice bya Zimbabwe. Ariko nahavuye ibintu bitameze neza, insoresore zaje zituruka Mozari. Ubwo rero bagenda bibasira ya ma empresa manini, ukamanuka hari abashatse kuvandariza bomba za kombusitire. Kuvandariza uravuga kwiba muri rusange? Gusahura? Kwiba nyine, gusahura mu Kinyarwanda cyiza ni ugusahura. Urabona ko kuva batangaza nyine ko Chapo abaye perezida, igihugu cyahise kijya muri autopilot. Autopilot wumva icyo bishatse kuvuga? Ndabitahura. Ni ukuvuga ngo autopilot ni kuri abashyira indege mu buryo buri automatique ikitwara. Igihugu rero nta kimeze nk'aho kitakiyobowe, kimeze nk'aho nta buyobozi gifite. Ubu rero hari umusirikare agakora icyo ashaka, umuturage agakora icyo ashaka. Abaturage barahagera
aho kugira ngo polisi ikora akazi kayo, abasirikare bagaproteje abaturage bagafatwa n'amagufa. Rero urumva ko ni ibintu biteye ubwoba. ni ukwihereza iyo bageze ku maduka barihereza. Mbese muri make ni uko ibintu bimeze. Rero nabonera no kubwira n'abantu ko noneho ko bishoboka ko Venansiyo noneho yatwara. Ubu birashoboka cyane ko Venansiyo yatwara iki. Nibyo birashoboka? Birashoboka ubu kubera ko no kuvuga ngo mu bigaragara urabizi iyo uri umuntu mushya muri perezidansi cyangwa bikunze birumvikana. Ubu rero yinjiye kwinjira ku ntebe ntawe uguhereza utinjira baguhereza biro imeze neza aho ugira aho uhera. Kaza uri mushya ntawe ufite wo guhera n'ibintu bigoye cyane. Ibintu bigoye. Birumvikana kabisa. Ni hatari. Reka rero none se kuva wowe wavuye aho usanzwe ukorera unatuye ujya mu bice bya Zimpeto, wahavuye mbere y'uko ibi biba cyangwa wavuyeyo muri icyo gihe? Umunsi batangaza. Ngewe nahise mpamvu kuko nta bintu byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Nabonye aho nari ndimo ndakorera nabonye basa naho bashobora kuntera. Ntabwo wagizweho ingaruka n'ibi mu bikorwa byawe? Nta byasahuwe? Ntibyabura barabatesheranye barantabaye. Ntabwo nari mara ariko barantabaye, ariko hari byangiritse bike kamera. Birumvikana. Komera cyane rero, reka Imana ikorohereze cyane kandi izaguha n'ibindi. Icyangombwa ni ubuzima. Komera cyane, reka ngushimire ku mwanya wawe. Urakoze cyane. Ibintu birakomeye kabisa, ibintu birakomeye. Reka ngeze ahangaha, yenda turakomeza kugenda tumenya amakuru ukuntu ibintu bimeze, kandi tuzajya tugenda tuyabatangariza gake gakeya inkuru ku yindi. Reka mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Reka mbashimire by'umwihariko abari kudufasha gukora amashare, basangiza ibiganiro byacu abandi. Imana ibahereze umugisha cyane, kandi twongera gushishikariza abantu batarakora subscribe kuyikora kugira ngo tujye duhora tubana namwe mu biganiro tunyuza kuri iyi chaîne yacu. Ciao ciao.